Pete. Dyma Badaki, cyfle i ymosod. Yn trio twyllio Matty Jones. Mae'n gwneud y creu lle ac yn crymanu. Eisiau tipyn bach mwy o chwip ar y bêl. Sears. Daflu hon i'r canol. Mae'r bêl wedi dod nôl a Jones ar ergyd! Bron a hollti'r bar ar ergyd na. Yn sicr cyfle gorau'r gêm. Cyfle cynta'r Drenewydd. Sears ar flic. Cyfle eiredd i Williams! Ei seithfed o'r tymor. Pêl hir tuag at y gŵr mawr Sears. Y flic yn un cywrain. Ac Aaron Williams yn hynod gyfforddus o flaen y gôl. Yn llithro honna, heibio i'r golwr. Ismail yn troi. Clyfar. Cyflym. Croesiad. Bron yn gywrain. Mae'n gywrain a mae'n gol! O, mae Williams. A'i ben yn ei ddwylo, mae'r liman di chodi. Mi oedd honna'n dipyn o symudiad. Mae Louis Robles rhyw fymryn yn rhieiddgar dwi'n am e. Jones yn ei lled iddi, mas at Ismail. Frwydr yn fyna, chwarae mlaen meddwl dyfanwr a digon o le ar ergyd. Yn chwrlio yn y glawna. Ond yn ffodus i'r Bala. Dim yn Absalom. Oedd yn effro i'r peryg. Ismail o, pêl dda, pêl glyfar. Robles i ymosod. Smith yn gyrraedd. Robles yn parhau a chrymanu ddi. Mae'r Drenewydd yn edrych yn fwy peryglus. Louis Robles y tro yma, mae'n mwynhau chwarae yn ebyn y Bala. Burke ar gic gornel, Pete sy'n codi. Y bêl nôl, Shannon yn mynd o cwrt! Y dechneg yn arbennig gan Oli Shannon y cefnwr. I chadw i'n isiel. Sears. Evans. A'r bêl wrth i drad yn y cwrt Cosby. Oswell i'r canol. Cowards ar ergyd! Yr arbediad yn un arbennig. Oswell i roi a mi oedd e'n cam sefyll. Ond fe dath y bêl yn ôl i Henry Cowans. A fe darodd e honna yn felys. Pawen Absalom ddigon. Gadw'r gwahaniaeth i ond un gol. Ond mae un gol yn ddigon ar un o bryd. Dim ond munudau sydd yn weddill. We're probably a little bit short of where we've been. Not massively short, just a little bit short. And then we just tweaked a couple of things at half time, and credit to the coaching staff. And then we caused them problems first 15-20 minutes. We scored a goal, and then the players are adamant that the ball hasn't crossed the line for the goal that was disallowed, with Louis pulling it back and us tapping it in. So, but then, listen, when you're playing against good teams, you've got to sometimes batten down the hatches and go and just defend your box and be really solid and aggressive. And I think since the Connors Key game, we've done that really well. And you can see the amount of clean sheets we've kept in that time, and it was just basic getting up against people. I think I said on the night that we lost too many 1v1 battles. We're starting to win, especially in our box, and that's pleasing. So, but we've got to carry it on now, of course. We need to be scoring more goals. We're creating half decent chances, but we haven't had a training session for a couple of weeks with the amount of games that we've played. So we're looking forward to having a good training session on Tuesday, getting ready for Coleman Bay next week.